Murera byane Murera ko nabonye iri gusinyisha mu bagabo no mu bagore uziko no mu gitondo nabonye Murego na secrétaire nawe bavuye kwakira rutayizamu mu Nyakamerunikazi ko bikomeye bagiye gusinyisha mu kanya baratangaza batatu. Ejo ikipe ya Rayon Sport nyamuneka yiriwe yafashe igihugu cyose ku bijyanye n'imbuga nkoranyambaga. Rayon Sport yiriwe itrendinga yazanye akantu ko kutabikorera rimwe nta muntu wavugaga wagira ngo ni isaha y'amakuru uri sawa batangaza narabirebaga nibereye mu rugo ndavuga noneho iyi Rayon Sport ifite abantu batari bakeya cyane ifite igihugu cyose yigaruriye Kigali. uwo ni wo muvuno wa komite y'inzibacyuho yaravuze ati reka tubanze tujye tuyafunga amakuru tujya kwerekura tuyarekure ku buryo nta muntu n'umwe urubuze gukupfura nta n'umuntu ubona umwanya wo kwinyagambura. Yasohoraga izina nkavuga se iri zina nzabasha kurivuga rifite umupira basubizayo bitanga gake gake. Mu gihe ukiri muri rihaso irindi ikaba rirasohotse n'ubu ndacyayiga mfite umukoro wo kuyiga kugeza ku wa gatanu. Ariko yasinyisha abasore batatu numvishe ejo n'abakurikiye hano mu rubuga rw'imikino mwasohotse nyamuvuze izina rimwe niba mbyibuka neza siyo mwavuze iri mbyibuka neza ni Bienvenue. Hera ku defenseur ukina kuri gatatu uriya witwa Dao duhere kuri Dao turagenda uyu Dao yitwa Ben Aziz Dao ni umunyaburkina Faso ufite imyaka 26 y'amavuko upima metero 1.80 akaba 1.84 akaba yaravutse tariki 8 z'ukwezi kwa karindwi muri 1999. Ben Aziz Dao. Reka duhere kuri uyu mukinnyi kuko abandi baganiriweho baje imbere tuvuga bejo abatangajwe ku munsi w'ejo batatu. Uyu mukinnyi avuga yuko yakuriye muri centre imwe n'umusore w'ikipe ya APR ariwe Cheikh Djibril Ouattara. barakuranye barakinanye no kumva ngo Jaberi ngo namuhireke cyane. Rero mu kubana iwabo muri Burkina Faso ko nawe niho avuka Samiri, uyu muvandimwe Dao mbere yo kujya mu byo kuganira na Rayon akibona imuvugishije yafashe telefone ahamagara Cheikh Djibril Ouattara wa APR aramaze ati Ouattara mwana wa mama ko baravukana nyine mu gihugu kimwe avuka hamwe bavuka mu gihugu kimwe ntabwo bavukana ku babyeyi igihugu kimwe. Arabati hari ikipe inshaka yitwa Rayon Sport y'i Kigali Ouattara hamwe ati ngiyo no tubaduhanganya ni Nyarugenge hamwe ati ni ikipe ya pressure ni ikipe y'abafana ni ikipe y'igitutu ni ikipe ikomeye ti rwose ntabwo nakuroha twarakuranye twarabanye tuziranye iyo ni ikipe rwose ujemo waba umeze neza cyane. Aramubwira ati ni ikipe ifite imbaraga umuntu yakwizera. Baranangana imyaka ego arangana rwose uraje no muri profile nawe yanyuze. Aravuga ati ni ikipe umuntu yakwizera. Undi muntu wa kabiri yahamagaye nawe ari muri APR. Uyu mugabo yigeze kujya gukora igeragezwa mu cyiciro cya kabiri muri Belgique ahurira n'undi mukinnyi wari waje nawe muri iyo kipe mu cyiciro cya kabiri mu Bubiligi nawe yaje mu igeragezwa akaba ari umukinnyi wa APR akaba ari rutahizamu Togwimere. Yahise amubwira ati niba ugira ngo ndakubeshya ubwo ni Ouattara. Ati umukinnyi witwa William Togwimere mwigeze gukora na test mu cyiciro cya kabiri uramuzi? Aravuga ati ndamuzi cyane wa munya Cote d'Ivoire. Ati ndamuzi urumva nawe no muri za West Africa baba baziranye. Yego igifaransa kiba kididibuzwa. Bra Mali, Cote d'Ivoire, Burkina Faso ni ibihugu by'aba francophone rwose. Ati nawe mubaze. Ati reka da ntabwo arazi ko ari Kigali. Atari Kigali ati turi kumwe muri APR. Ese afata telefone ye arayimuha abaramuhamagaye. William Togwimere aramubwira ati Rayon nta kibazo. Rayon ni ikipe rwose ubona ikunzwe
ati hano turi i Kigali abantu barayizi ni ikipe bafana tuwaza nta kibazo rwose abantu muri East Africa barakundana cyane nta bantu nyine bifata nk'abavandimwe nawe ni nkuko wahura n'umugande za Senegal ushobora kumvikana mu imico n'iki. West Africa bafite ibintu byinshi byabahuza iyo usubiye inyuma ugasanga za mpire twigaga za Songhai za Mali za Guinea iyo ugiye kureba aho zafataga ushobora gusanga cyari igihugu kimwe ikindi kintu kibahuza buriya ni hamwe mu hantu abarabu bageze kera ni bamwe bukamansa musana umwe mu bantu bakoze urugendo rw'umutambagiro mutagatifu Imaka mbere y'abandi benshi agenda inubaka n'ibisigiti buri gihugu ahantu hose kuko bavuga ko ari umwe mu bantu b'abakire babayeho ku isi nubwo ifaranga ritari ryakaje ariko amazabo yari afite iyo bayavunje mu mafaranga basanga ari umwe mu bantu b'abakire babayeho icyo kintu cyo kuba icyo ni icya kabiri kibahuza icya mbere ari ziriya ampire za Ghana na za Mali wasanga zifata biriya bice byose hari icya kabiri cyo kuba bose bahuriye muri communauté arabe kuko usangaga bano ikintu cy'ubujama muri Islamu hanyuma icya gatatu bakolonijwe n'abafaransa kandi abafaransa urabizi ko basaga nko gufata ibihugu bakabigira imico ugasanga irasa n'iya Paris icyo kintu gituma abantu bavuga ururimi rw'igifaransa iyo bahuriye ahantu usanga nyine bisanga nka Yves Bissouma Sidika niyo yigeze kumbwira ngo yisanze muri za Côte d'Ivoire ubona wagira ngo ni umwana watashye mu rugo abantu bamushagaye Ege wakomeza arangije Kasamira agenda amena mutwo tuntu aragenda tumena zamara iminota atarahise aya makuru ni menshi arangije umukinnyi yumva yarabonye confirmation kuri bene wabo kandi yizeye urumva ntabwo yari azireyo nta nyine wabisoma kuri internet ukabona ko ari ikipe nziza ariko nk'umukinnyi mu by'ukuri navuga ngo mukuru yari akeneye ahantu nyine byibura aza yizeye se guhembwa bameze gute se ni ikipe yatanira ibikombe se ni ikipe nyine ifite ikintu yafasha umuntu muri iki gihe ihagaze ite okay baramubwira ati ngwino kabisa umugabo rero yarabaye convaincu ko ikipe ari nzima aravuga ati nta kibazo naza mbibutsa ko Rayon Sport nta mafaranga ifite ya Rokritoma ari nacyo cyamuteraga impungenge abantu bose rero ikuzana irakubwira iti ntabwo dufite amafaranga ya Rokritoma ngwino urasinya igihe gito nibigenda neza muri ano mezi 6 turi businye tuzakongerera amasezerano tunaguye na Rokritoma ariko muri iki gihe uraburi inaha tuba tuguhaye uburyo bwo kuguhemba neza tunagushakira nyine wenda naho ushobora gutura kugira ngo ukore akazi kawe neza uvuga abakinnyi bose Rayon Sport yasinyishije bahaye amezi 6 usibye Kitoko Likao asinye umwaka n'igice abandi kwa igihe gito kugira ngo izabashe kureba ko kuko ari abakinnyi beza izabahereza amasezerano n'igihe kirane baranabivugira ko ntago aba bayobozi bahari bafite mandate y'igihe kirekire cyane uribuka ko babahaye by'agateganyo so amakuru mfite nuko RGB yavuze ati n'ubundi mu kwa gatatu nimwahita muvaho nimusoze isizo nko mu kwa gatandatu turebe ariko hari nubwo wagera gutyo ukabona n'undi no mu gutora abaye aribo batora ubwo ariko n'ikindi rigane aho ngaho agomba gushyiramo impamvu yarika kuko wavuga ngo korikaho baziye mu gihe kimwe we akaba ari aho umwaka n'igice uvuga ngo aba bakinnyi duhere kuri uyu Aziz uvuga ngo ni umukinnyi uje ariko utari active utakinaga uvuga ngo kandi Rayon Sport abizi ko muri sezo ebyiri zishize bagiye bagwa mu mutego w'uko bazana abakinnyi mu mwaka mo hagati baguruka ba Suleiman Dafe uko byagenze bakazana abakinnyi mo hagati banavuga ko bari bamaze iminsi badakina ariko ugasanga icyo bari babitezeho nuko babatekerezaga nuko bababwiwe nuko bari bafite izo highlights zabo siko bigenza bavuga ngo ho kugira ngo twone tujye muri wa mutego nk'uwo urabizi ko bari barafatiwe ibihano kubera umutoza ndetse n'umukinnyi nk'uko byari bimeze kugira ngo twirinde ko icyo twakongera kuba muri uwo mutego reka aba bakinnyi batari bari active batakinaga tudafite amakuru neza 100% uko bakinaga ko tutabakurikirana tutanafite neza izo fact tube tuba amezi 6 ayo 6 azabamo iyo condition yuko dushobora kuba twakongera amasezerano niyo mpamvu kubakora abakinnyi ava ko barimo n'uyu Aziz wari umaze igihe nawe adakina kuko tuzaza kugaruka kuri profile yiwe n'uburyo bwe bw'imikire n'icyo azafasha muri Rayon Sport niyo mpamvu ubuyobozi buvuga ngo reka tuba amezi 6 twirinde kuzagwa umutego ko umukiri tuba amasezerano igihe kirekire ariko nyuma y'amezi 6 tukabona ko ari umukiri tutakomezanya muri sezita cyane so ubwo rero nuko gahunda zimeze muri rusange uyu mukinnyi nuko yaje hari ikindi se Ben Aziz Dawo
uwo rero umukinnyi mwiza ari guhindura ama ekipe hafi buri mwaka yewe n'akandi Muri kantu profile ye. uko ugiye kureba ni Ugiye umusore kujya muri profile n'uburyo bw'imikino nicyo ari buze gufasha Rayon. cyane ko we kuri derby azakina mbaye mbateguje kuko mfite n'abazabanzamo muri derby bari gutegurwa muri line Deni Aziz Dao yavukiye muri Burkina Faso nibyo tariki ya 8 z'ukwezi kwa 7 1999 afite imyaka 26 y'amavuko. Yavuye yari mu ikipe ya Nouadhibou. Nouadhibou ni imwe mu ekipe akomeye muri Mauritania. Niyo ekipe ikomeye muri Mauritania, niyo ekipe usibye wenda umwaka waciyemo zari yari zikinayo, ni ikipe ikunda gutwara ibikombe bya shampiyona no mu matsinda nyafurika igizamo. Aya matsinda nyafurika y'imikino nyafurika Confederation cyane cyane ikunda kuzamo. Yazamukiye mu ikipe yitwa Salitas yo muri Burkina Faso, irazwi cyane. Salitas, Sonabel ni amakipe yo muri Burkina Faso azwi. Salitas yayoborwa n'umukoroneri akaba ari umugabo kabisa ukomeye cyane. Ni ikipe ikomeye. Ni ama ekipe abiri yihuje, iyitwa Salimata n'iyitwa Tasele. Cyangwa ndibeshye. Salitas niyo yavuyemo nuza. Yavuyemo Dao ni iyi. Dao. Yavuye muri Sonabel. Memeri Dao. Iyo yavuyemo niyo yayoborwa n'umukoroneri ufite umugore w'inzobe mwiza cyane. Reka ndebe. Memeri Dao. Salitas ni amakipe abiri yihuje, iyitwa Salimata na Tasele. Bita babihuza bagira Salitas FC. Ekipe ibarizwa Ouagadougou, umurwa mukuru wa Burkina Faso. cyane. Iyo uvuze Ouagadougou nibuka ya ndirimbo ya Bruce Melody yitwa Ouagadougou. cyane. Abu Dhabi. Ouagadougou. cyane. Noneho yaciye mu ikipe irimo Santos ayikinira umwaka umwe, ajya mu ikipe yitwa Accra Lions, ni ikipe yo muri Ghana akinamo imyaka 2, avayo ajya mu ikipe yitwa Kalumu. Kalumu none imwe mu ekipe azwi niyo muri Guinea irazwi, nayo ayikiniramo umwaka umwe muri AS Douanes. AS Douanes nayo irazwi cyane yo muri Senegal, no muri Burkina Faso nayo yakinyemo umwaka umwe oni n'amezi 6 kwanza, kuko yahise avamo ajya mu ikipe yitwa Straski, nayo ayivamo nakinamo amezi 3 ajya mu yindi kipe yitwa Simorgon, nayo yo muri 2021 yakiye mu makipe 3 atandukanye muri 2021. Hanyuma agaruka muri AS Douanes aca mu ikipe yitwa Turan Tovuz. Turan Tovuz ni ekipe yo mu gihugu cya Azerbaijan. Aca mu ikipe yitwa Mostar, ni ekipe yo mu gihugu cya Malta ku mugabane w'Uburayi. Agaruka muri Nouadhibou muri 2024 kure yageze mu ikipe y'igihugu yakiniye ikipe yatinye imyaka 20. Ni umukinnyi mwiza wo kuri gatatu ugira amamonte, kandi ari presi, navuga ko atanga santere nziza kuko ni babakinnyi wo kuri gatatu bazamuka badahindura amasantere gusa, ahubwo wa mukinnyi wo kuri gatatu uzamuka akaba yagera no ku murongo agacenga yinjira muri box akaba yatanga ya passe ya nyuma. Urebye muri video ze zigaragara kuri YouTube n'ahandi hatandukanye, yagiye atanga ama assist menshi yo kuzamuka ariko ntahindure santere akiri ku murongo, ahubwo agashorera umupira akawugeza muri box akaba yatanga assist ya nyuma y'igitego. Aha rero wakwibaza ngo yagiye guhamagara aba bantu bose, Rayon Sport yamukuye hehe? Rayon Sport yamurangiwe n'ubundi n'umutoza wayo Feli Bruno Feli yatoje uyu mukinnyi Dao ariko wa Rayon Sport kuri gatatu mu ikipe yitwa Accra Lions mu 2018. Byumvikane neza aho Rayon Sport yamukuye. Nta mu aje wamurangiye Rayon, aricyo cyiza cyo kugera Samira abatoza amenyereye umugabane wa Afurika. Batoje amakipe atandukanye. Yaravuze ati niba turwaye ikibazo kuri gatatu, Musare Prince turaza kumugarukaho byihariye ari mu mwandiko. Abaganijura badatanga umusaruro. Aba bana ba Paul Saint-Jesus mwahenge kasiyo myanya yabo. Arababwira ati ngiye mfite umukinnyi natoje mu ikipe bita Accra Lions yo muri Ghana. Uyu nguyu namutoje 2018 ndamuzi. Samiri muri profile wayivuze ikipe Accra Lions nayivuze ati ni mureke tumukontakte tumuzane. Bamukontakte rero nawe kontakta ababene wabo twahereyeho barimo abo ba Togwimeri bakoranya amateste na ba yumva rero ni sawa. Bati ni makocha mwako ikipe ari sawa, n'abakinnyi twakinanye bakambwa ari sawa. Ndambutse nuko yageze Nyarugenge uwo mukwe mu mwandiko birarangiye akina kuri gatatu. Turacyari inyuma n'umudefansi twihute cyane tumukure mu mwandiko kuko bivuze
turacyari inyuma muri defense y'ikipe ya Rayon Sport. Reka tujye ku mukongomani karahabutaka karundura niwe ufite amakuru aryoshye kurusha abantu bose. yitwa Ramazan Chimanga Chirembi. bamwita Ramazan, subiramo amazina neza. Ramazan Chimanga Chirembi. Ramazan Chimanga Chirembi. ikintu cya mbere ngo kirazira ko kumwogeza uvuga amazina abiri. ni atatu. akongomani ni atatu. akongomani ni atatu. ni mu buto wabizanye. yageze mu Faransa asanga hari utubwa bita ba Jire. aravuga ati ntabwo bishoboka, tumushyiremo amazina abiri y'amakongomani rero umuntu nibwo azajya bafite amazina yuzuye. umuntu agahita yitwa Jean-Marc Makusu Mundere. ashaka Christian kireho atako amazina yanyu yitwa n'utubwa n'udupapi two mu rugo ntabwo biza gukora. Jean-Marc Makusu Mundere. niyo mpamvu yitwa ndayishimiye yabyise ngo ni zayirinizasiyo, mugomba kwitwa amazina atatu harimo abiri y'abakongomani yuzuye. nushyira ari Kristo ni sawa, nunabishaka nturishyireho ariko mube mufite abiri ya. twagera kuri Chimanga Chirembi Ramazan. Chimanga Chirembi Ramazan, uyu musore ni muto mu myaka, icyo kibanza ukimenye. uyu mwana yabaye afite imyaka 23. yabaye mu makipe Sami yanyuriremo, ndamuguriza na Bruno Ferri, muguriza n'umukinnyi yitwa Asumani Ndikumana wa Rayon Sport. amazina atatu yasubiremo. Ramazan Chirembi Ramazan Chimanga Chirembi. Ramazan Chimanga. Chimanga atanye inyuguti ya ta. Ramazan Chimanga Chirembi. Adiyara Congo International Central Bank. mu gihe kibinyuramo urimo uramushaka kureba n'amazina ye neza. nabanza kuvuga ko ari umudefenseri centrale, cyane umutima wa defense style ntabwo ari wa defenseri uvuga ngo ni abanyabwenge cyane ngo akoresha ngo ubwenge cyane. we ni imbaraga kabisa. umva babita robust defender, ni igisore rurapituwa rumeze nkaho ruba ruhagaze hari inyuma ukazajya ugira ngo ni nk'igikuta bateretse hariya, ni nka miri wagira ngo ni nk'ikintu cy'iki kutabubatse. ewana ibyaye ni nk'umwataka ngafite ingufu ngo aregamira. umva ni nko gusunika urukuta ntiwakoraho. ni igisore cyane. yakine AS Vita Club. urakoze cyane. AS Vita Club. umutoza Bruno Ferri ntabwo yanyuze muri AS Vita Club. yayiciyemo rwose mu myaka nk'ibiri ishize. urakoze cyane. uyu mwana yari ari muri AS Vita Club ari kuzamuka. uyu mutoza yari ari muri AS Vita Club. none uyu mwana yavuye iwabo ajya gukina muri Afurika y'Epfo. muri Cape Town City. umusore witwa Asumani Ndikumana wa Rayon Sport yagiye gukora test muri Afurika y'Epfo mu ikipe yitwa Cape Town City. agezeyo uyu mwana baramufashe ntibafata Asumani Ndikumana. yari avuye mu ikipe yitwa Groupe Bazan. nubwo badakina ku ikipe ajya ku mwanya umwe. Emine ku mwanya umwe. abakina ku mwanya umwe. babanye ukwezi bose bari mu igeragezwa muri Cape Town City. uyu mwana ikipe iramukunda iramukipinga. hanyuma Asumani Ndikumana ikipe iramubwira ati wowe ntabwo bimeze neza bakwisubirira iwanyu. urabona utari wagera igihe imyaka 23 y'amavuko, metero 1 na santimetero 95. no mu maso urabona rwose ko ari igipeti kabisa. uyu mwana rero aje avuye muri Angola, burya avuye muri Afurika y'Epfo abanza kunyura muri Angola gatoya. ubwo rero yagiye no mu Buhinde mu ikipe yitwa Rio Kashmir. Kashmir ni yantari hagati ya Pakistan n'Ubuhinde. hari na filime yitwa Kashmir bavuga ko batazigera biyunga na rimwe. na Ritoko Roshan cyane amuzi Ritoko Roshan muremure cyane w'umuhinde bamwita Rohit ubundi. Rohit ni intara umuhungu mwiza cyane muremure. intara ya Kashmir hari filime yakiri nyine ya Kashmir. wari umusirikare ukomeye cyane. ubundi Kashmir ni intara hagati ya Pakistan n'Ubuhinde. Pakistan n'Ubuhinde byahoze ari igihugu kimwe. Pakistan ni igihugu cy'abayisilamu, Ubuhinde bugaruka ari Abahinde. bivuze abo hagati no hagati ro basigara mu ntara ya Kashmir. Pakistan yiti yabo n'Ubuhinde bukayiti yabo. Yera gukora bijya bikura cyane umupira twirunduramo ibindi bintu. urugero na filime z'Abahinde uburyo umuhinde wamurasaga kweta isasu. urabona ahantu uri umuhinde umurasa ahangaha ndi naho urabona ko nta metero 5 ziri. umurasa umwegereye ryajya kumugeraho ngo agahita arikwepa gutya agahita yinukiza ngo rigacaho. abo hari igihe bari murasa bagira montage ziseye bari murasa
wa mbere ku isi yose. cyangwa akarikatisha ari igihe bari murasa umuntu akava Cyakiye kubita mu gatuza rigahita rigenda itamati ba. hari igihe barasa nk'umuntu Akariteka agatuza rigakubitaho rikagutarukira rikakubita. oya hari nk'igihe barasa nk'umuntu wenda dufate urugero uri hano umuntu akava nk'imuhanga yirukanka agaje kumwitangira akarikanga Agatega isazi akarikuraho. cimanga ciwe imbere Twari turi aho ngaho rero. ko yagiye no mu buhinde Twagera no mu Buhinde no twari tubikurije nari inyuma aho tugeze mu masaha. abifashijwe n'umu agent witwa Paul Rodriguez ufite n'aba Twisira Twisira Kisinda. Twisira Kisinda ni ukuvuga ngo agent we afite abakinnyi nka 15 ni ukuvuga ngo mu bakinnyi afite na Twisira Kisinda ari mu bakinnyi uno mugabo witwa Paul Rodriguez amanaginga afitemo n'abakinnyi bo murangura na West Africa ni umuntu witeretse mu kugira gute mu gushaka impano z'abakinnyi bakiri batoya abakinnyi abenshi agira n'abatarengeje imyaka 25 atoye kugira ngo abashe kubonera isoko urumva kana anabikora neza. So uyu musore rero mutoya umutoza yaravuze ati dukeneye mu defenseri kubera ko murabizi ko bavunikishije Yusu ntabwo tuzi azagarukira nubwo bavuga ko ari amezi ngo hagati ya 2 na 3 ariko umutoza aravuga ati niyo yaba 3 ishampiyona izaba irangiye nese umusaruro waba ari uwe cyane. Ikindi uretse kuvunika kwa Yusu Dianye Bruno Ferreira aje abona aba defenseur bandi bahari uburyo bwe bw'imikinire imitekerezo y'uburyo bw'imikinire abona aba defenseur ntabwo bagwamo neza ntabwo uburyo ashaka ko bakina ashaka baba defenseur bakina barekipera imipira bakaba barimo bagira uruhare mu gutangira gutegura uburyo bwo kujya gushaka igitego cyangwa se animation ya system igera kuri aba defenseur bashobora gutanga passes zimwe z'amatransversale zimwe zambukiranya ikibuga passes zica hagati zikaba zarenga umumiliere récupérateur zikagera kuri nimero 8 abo ba defenseur rero abo yasanze we abona ngo ari aba defenseur badakina ibyo yifuza ariyo mpamvu yatanze icyerekezo cy'uko umuti wa defense uretse kuvunisha Yusu Dianye we yaramushimye ko ari umudefenseur uba uwa mbere ari umuswipa ariko akabaze no gukina umupira aravuga ati rero nyeneye undi mudefenseur noneho ubasha kugonga ubu wa mbere ku mupira umuswipa ariko noneho ushobora no gukina ya mipira ya kabiri ivuye ku muzamu we akaba yatanga passe imwe transverse igaca hagati igahinduranya abakinnyi nka 2 cyangwa se 3 ikagera kuri nimero 8 cyangwa ikaba yakwambuka ijya ku kindi kibuga ibindi kuri Rwanda niyo mpamvu bivuze ko ashaka undi mukinnyi wo mutima wa defense ufite iyo karite ariyo yingiyi n'ubundi yuno musore turimo turavuga Ramazan afite ari nacyo umutoza yamuze umutoza rero aramuzi kumvisha bahuriye nababwiye ko ari umukino ugira amato ya defense uw'umusore w'imbaraga cyane ubwo akina cya kindi twita kane ya kera ubwo afite undi umuyoboye mu mutima wa defense ukina 5 bya bindi twitaga ngo 4 na 5 umuribero no mu fixer ubwo rero we ni wa wundi kabisa ubufasha umwataka wa wundi umujyana n'umwataka wa wundi umuswipa umwaturajya urajyana baro amufite mu gatuza cyaramo gatinda no kwica wowe ubwo rero ni urumva ngo nugushyira mu gatuza tugwimera akajyana n'agahetse kandi agira ikintu cyitwa over confidence n'ikintu cya rigeri cya kintu kimwe cyo kureba umuntu ukamukangisha kumureba indoro yawe uwo rero dushatse mu mwandiko twaba tumuvuyeho ibyo nawe biri gusobanuka tumucrosinge ariko aba bareba badukurikiye n'aba APR nibabanze bagura amatike banze bagura amatike tubanze twibutse n'uburyo bagura amatike